xi qabelhom ħalli Inselmulkom u bdal cocktail ikraħ fidejja li Ikraħ. Dak menx Bloody Mary, dak Bloody Josetta, kara. Jo, vumtu. Insomma. Illum hija World Cocktail Day. Saħħa. Tawat is cocktail minn fejt faċċimmu. Fl-1906, Jafta. the Colombian and Balance Deposit xi ħaġa. Balance and Colombian Repository. tajjeb xi dilaqda li ma nafx x'inhi. Ħaġu b'xi ħaġa li kienet alkohol, b'mor u anke ftit ħlewwa u kienet il-cocktail. Sewa. Tifhem? Mbagħad komplit tieħu l-ħajja nimmaġina Fil-prohibizzjoni, għaliex? Għaliex? Għaliex inti l-alkohol taħbih bit-tomiet tal-frott u affarijiet oħra, tifhem? Sewa. Issa mbagħad hemm ċertu cocktails li saru famużi f'postijiet partikolari. Eżempju, il-Pina il-Pina Colada. Colada Puerto Rico. Tajjeb, San Francisco hemmhekk twilet il-Cosmopolitan. Imma mbagħad il-pirati nistgħu nirringrazzjahom għax huma kien jħobbu r-ram imorru f'postijiet differenti jisibu l-frott u jħaltu. U ma' żmien tal-mhux imur ma' xiex. Jew qed tara kif taħdem il-biċċa. Il-Ġappuniżi mbagħad irfinaw. Dawk huma n-nies inti jekk tiċċaġġa sura l-Ġapan titmur tajjeb. Daw żviluppaw ix-shaker, insomma daħlu ħafna xjenza fejn jitlu l-cocktails għax illum hija arti u forma ta' xjenza kbira. Imma, x'nagħmlu? X'nagħmlu nibdew? Rridu naraw daqsxejn x'inhu jagħmel Trump din il-ġimgħa. Mhux is-soltu, waraw Let's make America great again. Thank you. Thank you for the first 100 days of presidency. Thank you. Proset, well done. Għaxadu kif ħala, 100 ġurnata bħala president, u xek, 100 days. I did in 100 days, no president ever did. Żgur hemm da sek veru fit-tajjeb u fil-ħażin. Inbissa miltu. Isma' Mr. President, if you had to put a grade imma on your 100 days, what would it be, Grade as an A, B, C, D? Like that, eżatt, proset. I would grade it between F and U. Nispera ma nstemax blip jaw ilu. All right, naħseb temna, veru, Did beautiful things, beautiful. Beautiful, tipo what? Changing the name of the Gulf, disgusting sounding Gulf of Mexico to the Gulf of America. Mhux hekk. I changed also, I have a plan for Gaza. Dik smajni wkoll. Beautiful Riviera. Beautiful. Imagine us changing the name of a country, like... Yes, I would change, for example, you have that little island, what is the name of it? Oh, Dash. Yeah, oh, that. What name should we... Dash. Even Dash. Ħalli għax, The vision of Gaza would become a beautiful Riviera. The people, where will they go? We'll take them somewhere, or we'll go away to this neighborhood. And you also replaced the paper straw. Yeah, disgusting paper straws. I did them of plastic. Imma kid-dinja kollha tagħmilhom tal-paper, ngħid jien. We're still gonna die, at least we'll die without those disgusting papers. Ħallija. And you also put the tariffs. Yes, it's beautiful. Beautiful concept. Do you have tariffs in Malta? Le, Terry għanna. Terry, does Terry create problem? Bħalissa, ħallija, intejt xinqala, ma insomma. Ħalluk, all right, good luck, Mr. President. Let's make Malta great again. Change it to Dash, not Dash. Dash. Tara biex ħareġ biex ibidlu semaw, diġa mux diħazajna. Nisma. Morru fuq diskussjonijiet iktar bis-sens. Sedi. Erġajt għamilt ftit sessjonijiet ma' tfal, nitkellmu fuq affarijiet vera serji wara biex ħallu. Inti la tikber, x'se tagħmel? Ma nmurx il-kola. La tikber mhux se tmur skola. Tiddejjaq l-iskola. Iva. X'idejjek l-iskola? Biex nagħmel il-homework. U ndejja ħafna. Ma mhux ma tagħmlux allura. Penthouse, nixtieq inqgħod inmelliha jew Imma eżempju bħala xogħol, x'tixtieq tagħmel? beautician u part-time job actress. Ġa taf ukoll. Tajjeb, hemm xi ħaġa li ma tafx? Ma naħsibx. Pulizija. Akkun pulizija. Pal-papa. Il-papa tiegħek pulizija? Naqbdu l-prisoner. Taqbdu l-prisoners.
Ok, taqbad il-xaħat li għamil ħazin għax il-prison ġaqdim bil-prison, sawaġ, ma nistax taqbadhom. U dak kien shooter għallum, Sa senjuri. shooter jena lija jiġi su cocktail zaħir, la? Eżatt, eżempju, gin and tonic, quindi il-gin u minn tonic. Oh, ġdeja flimkien gin tonic. Ija, imma il-gin tista tħaltu ma' mixer zuħra, il-tonic le. Wahdu. Ma gin dej, tonic, spiċċa dejjem waħdu.